Mahmoud Bawumia nokure nie pia obe pie mu wo sa mantam yensa ne nyina no propaganda ekoso nyina adai propaganda na die. Ne dikan propaganda say Yewura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eye kramoni ena yanwe ne sa enu nti na yanwe ne 2024 no na Christopher Antoaba no enye nokore. Nti sa propaganda na aspirant be particularly Honorable Kennedy Japan ne team edi nam say oye kramoni enti na yanwe ne 2024 no sa propaganda na adai polling station for na hun say Honorable Kennedy Japan ni message because onwa ode kramo campaign edigina Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so no say enunti omonsesa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no onwa ne constituency Honorable Kennedy Japan senko 2024 elections na ko lusuye because ne constituency enipa or winning here on the ticket of the National Democratic Congress oye kramoni oko asin central so a nkramofo mo honom no ene doso ayi akristofo ene doso wa asin central akristofo ye 95% ewo asin central nti yeda akristofo na omo doso wa asin central ekoto aba ena kramoni na yede ewe ne kristofo ne nekoto ye nti ne propaganda eho na tonsuom obabro region Sunyani is a Christopher ye 98% and so to abano kramoni na yeden ewe ne wo Sunyani is a Christopher ye 98% e wo Sunyani is constituency and so na no ye kokoto abano kramoni na yeden ewe ne ye sa propaganda na adai yatima ya analysis no moma hun say enye no na ye issue no propaganda odebe nante ye say any 276 constituencies amowo oman Ghana nyina so muntie ne yie Honorable Kennedy Japan onam nyina ne propaganda oh yes say Yewura Dr. Mahmoud Bawumia ye mamprusi ni enunti anama ma ayi kosasefo Antoaba no eno nso sa propaganda no Yewura Dr. Mahmoud Bawumia wadai propaganda no sanse kosase ne mamprusi ntokwa start in 1965 no na Yewura Bawumia guso ya abofra kete no nim what is going on na hwe Yewura Dr. Mahmoud Bawumia data odi ya adwuma na eno ne ebisa se propaganda na Honorable Kennedy Japan eye no ono nso betime di data ye akira de mani party ase anadabi ontime mfa data enye adwuma ni obetima ya nso obedi tro na Dr. Mahmoud Bawumia ne oye ne say Honorable Kennedy Japan eni vision bia no oditra na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia odi data abe expose no sa okwa boku zone ho a said the Dr. Mahmoud Bawumia di data edi gu Kennedy animase na ye started to aba 1965 boku zone aba omoto wo honum nyina 1965 wana Bawumia wo 2 years no UP tradition ye nya zero 1979 boku zone a ye kokwato aba na ye de Victor Usu ne call election 1979 no boku zone UP tradition ye nya zero 1979 ye kokwato aba 1996 boku zone UP tradition ye nya zero 2004 na MPP wa baimu ye to aba no boku zone MPP ye nya zero 2012 ye de na Nado Danko Akufo-Addo koye boku zone UP tradition the New Patriotic Party ye nya zero
2020, 2024, even 2016 Boku Zone, UP Tradition, yenya 0. 2024, the UP and the New Patriotic Party, Boku Zone, yenya 0. That time na Baumia, ofa di free 1965 wa. Boku Zone nunkwa analysis ya, yewura Dr. Bamburu Baumia bisan say, 65 lessons, and nipa no jina eno nyama mprusi and so UP Tradition yenya 0. 79 Victor Osu na jina ye no nyama mprusi and so Boku Zone no yenya 0. Adubuahin Boku Zone no ya bokwato parliamentary presidential no amfa. 1996 Kofuor ne koye Boku Zone yenya 0 seat. 2004 Boku Zone Kofuor ene koye yenya 0 seat. 2012 Boku Zone nanado ne contest ye Boku Zone yenya 0 seat. 2016 Boku Zone yenya 0 seat. 2024 so yenya 0 seat. And the question is, Mumisa the chief propaganda Kennedy Japan say 1979, 1965, 1996, 2004, 2012, 2016. Enyina na Boku Zone no 6 constituency MPP nya 0 no. Mamprisi ni na contest na dabi. A candidate and a contest ye 0. And ti abane saying and a 2024 dear. Yewura Baumia de kokonya 0 ewo Boku Zone mo se eye mamprisi ntokwa ne kosase ntokwa ntre yenya 0. Na 2012 yenya 0 no. Na ye de ntokwa. Na ye Baumia ntia. 2016 yenya 0 na ye Baumia ntia. 96 yenya 0 na ye Baumia ntia. 1979 Victor Osu Panso yenya 0 na ye Baumia ntia. Enti hono yewura Baumia edi data na to form propaganda no at the form flat. E hono muni ba bia mo de asem no yedai e kwa kofa. Asem ba ko so a propaganda ba ko ordinam no se ono wa bia nyuma. Eno no na me no me ma ne supporters ne no ono ankasa ate ase say propaganda omo ye wo media ena ye pamo nkrofo ye pama bronya fritio asese opera news kra ba ye publication ama Canada Japan because we twa mo car ya send mu sika se mo nye publication ya ese mo akra editors no mo bisa mo ho say there were 12 constituencies. Abronya Kasa Odoma West, the same message. Message ya modern propaganda no, and a matutu mwato kro benkum ni nimfa. 1, what say? What be nyuma? But as in Central, polling station for Juma Omunya binye. What be 7? One house what be nyuma 7,000. But 17 constituency executives have been munya Juma. Polling station executives omuye 600 omunya Juma ye. Etinipa 7,000 ya what be nyuma no mo fine. Mekasa Odoma West, the same message. Mekasa Odoma Central, the same message. Mekasa Odoma is the same message. Makaso Brekum West, Brekum East. Makaso Jamai North, Jamai South. Makasa Banda, Makasa Time, Makasa Wenchi, Sunan East and West. Na Honorable Canada Japan campaign Tonsuomono. The last election, Bono region. 11 constituencies in a Tuaba. Or we need 2 constituencies pay. 11 constituencies and a Tuaba Bono region. Canada we need 2 out of the 11. Now Monshe Babia
constituencies so a owini ye no me mamamfo ahu propaganda na omode nam na Brekum East ene German South omo pam abronye no me mamahu ba bia propaganda ne firi enti se wo ye publication no wahu say publication wo ba ya wie no ye boa papa na edi firi na no ko nyina no ye respondo ye pesa de no koduru ba bi wie ne e be gumanim ase ni ehun se Kennedy Japan nye presidential material in the first place ena issues na ekono enam so no ankasa no ontia de na se ne nkrofo edi na chi na ankasa so ntia se eno anso omote WhatsApp platform so na asemba na omotua sika ma Oprah News ene ada online yi se mun koye publication eno de ye masema the last election 11 constituencies or we need 2 Dr. Mahmoud Bawumia enya commanding lead our Bono region or we need 9 constituencies na monka na no Dr. Mahmoud Bawumia wie ni tono we can say no almost start propaganda no be call German South Thursday no ne Friday no be o manya publication weekend Saturday no and o mo fa video bi keka se ani ai omo huru Dr. Mahmoud Bawumia omo wie ye no omo se German South wo no omo huru Dr. Mahmoud Bawumia and omo huru abronye 2 constituencies here or Kennedy winning the last election out of the 11 constituencies a German South ni Brekum East sa 2 constituencies we so and a Kennedy Crawford de propaganda say ye call ho no wo mo pamo ye amanfo reba bi asem ni free o muntie ni ye o 2 constituencies ya Kennedy winning the last year no and odi ye propaganda say ho and o mu huru me e ho no mu huru Dr. Mahmoud Bawumia say ye pam me free stage ben ya abesi nei wo muntimi fa video ma say e video ni nie na ye huru doctor e wo stage so na ye huru abronya so wo stage so na sa wo hwa mu video na wo mu fa pictures from different place no mo keka si ani wo mu di si ani ria wo mu say a few moments later no mo di we free ha na video aye one source wa a few moments later no free fine video aye one source wa a few moments no free fine mona mo ya video say me gina platform so kasa na obi attack me ana manfo ohuru me anti sa video no it should be one video any quantum for video free ha now for video we free now we are abeka say a few moments later 2 constituencies ya win here no sa 2 constituencies na won kura na omunye politician 1 womu di na chi wo region no womu ni credibility a Kennedy enim ni say 1 ne campaign coordinator no eye asoma kire me ono a Kennedy na nim say asoma kire me ne mintimi nye campaign wo Bono region enti ne no Kennedy ba to wo Bono region wie ye no ana omo ka kire ne say sa asoma kire me na be ye ne campaign manager de ani vote no nya the last yi no and 10% kura this time onya and no had a fresh asoma kire me ka kire meeting omo ye ebra Kennedy ba to wo Bono region omo ye ne wo wachi and says only the campaign wo Bono region enye yie because we need credibility and a Kennedy omo wie sa meeting no and a Kennedy had a friend asoma ka kire say oh you are a lands minister da why ambassador da enti me do ko national campaign enti region de no ma yemfa manipa foforo anya promotion na no promote o wo mo ka kire Kennedy say e fam nye because asoma kire me ne nkofo na omo wo region ho no me the current coordinator odiwachi me na obehu me 2016 say opesa obe join MPP nti ono na me a obehu me ka kire me say ene regional secretary obaye na me ne regional secretary wo office na me regional youth organizer no obaye wo current coordinator no
and oba office be catch them many Kofi Boateng say or person join MPP nti man card 2016 nti ya da sa nipa no be wo grants so time me senior man I no kro mo information say asoma kire mani credibility na emfa the fact say wakofa sa nipa no so aba ono konkonsa politics na oye no still an emfa enti 2 constituencies ya what say 12 constituencies and e ba beto aba no and ba omi akoto ba omi awie to na 2 constituencies na wo win the last election no German South and Brekum East no eno na momo security say ehona ye pama bronye ehona ye hutu Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia and to obi our region wo bia no be hu say aye propaganda na oye ade no wan ka say the doma was ye mami because last year I lost there na ye ko honom no wo mo pamoye ade no wan ka say doma central ye mami na last year ye ko ya nwene this time ye ba we ni na mom still ano 2 constituencies now we ni ye no eno na ade ye propaganda say ye ko honom no o ma pam meaning say 12 constituencies now dey wo mienu pe and I say ye ko ya asem si ya ba mi awe ni aba our Bono region because 10 constituencies ya can let's assume say propaganda na ye nokra walusu aba because you were 12 constituencies and a yako campaign and a 2 dear 2 na asem ho and a 10 dear aji Dr. Mahmoud Bawumia awawa 2 meaning say walusu na afena menemu ba be boso because say no mahu se me hu hia mo papa carry the Japan campaign team no afena menemu the month where ye be sim no menemu ba be kono munga mu because me hu hia mo fine because as I say fight no me give fight no every doctor ho face mu sa propaganda na doctor nya na sundue e de ye ne campaign because me hu hia mo nti say me na mo nyintum say me na mo na e elections because e Kennedy nti na nka me ko peke form akọ contest if Kennedy so be the president how much more me ye more than qualify me de me nkokodi ono nti aka me peke form no ana omusi me nya na sira me mfa support no Emma Dr. Mahmoud Bawumia because nunti na me peke form until the whole of the region 2 constituencies and amonya say asem siye e dey propaganda because ofa Brekum isia propaganda na mo de nam say Dr. Mahmoud Bawumia any MPP party yamwa parliamentary candidate no bibi a ko parliamentary candidate ye duru Brekum no ya expose parliamentary candidate no ye duru Brekum is wo and not high prop Canada Japan na munim no problem o pa o de nam wi asene say so biba kan se ma kire Canada Japan man verify no on verify because a man for who say on de o ka kire na se me metia wo ba ka se ma kire me anam de aba ha ne ba beka without verification na me hu asem no parliamentary candidate no kodi trotre Canada Japan say MPP kuo no ene Dr. Mahmoud Bawumia am one 2024 no e ka ho bi no lusu ye enti Kennedy call honom no or president yadi ye ka asem kire na on verify okwa ho no okwa share constituency executives na bufuo ekoka say Dr. Mahmoud Bawumia Brekum yisi asem na me kan yo Kennedy Japan call ye no abufuo no de kwa share party fuo num say Dr. Mahmoud Bawumia ne MPP ye ne de candidate call ne amwa no ene constituency fuo no nyina ye de data no aba betu dwa say the new patriotic party and your presidential candidate no aye nurse nchireme ye man ye boa no man resources near your resources bia say ye de boa parliamentary candidate bia no the new patriotic party and presidential candidate ye de man no enti honorable Canada Japan e tro na woni nurse nyina akodi ye say
presidential candidate am one in Chiremeno, sa propaganda yako expose with data actually sika ako parliamentary candidate in account mu. Eti say parliamentary candidate no encourage na bonten ehwe ningwase a ato wo boss ne tra odi ya. And then go back to Brekum East and find out to say parliamentary candidate now be catching one verify. I will saw Mike Moa ye cast them to our own verify no. Kone camp na ko bisa say camp no ache. What you say? Camp no mu ayere ache ama oma who say parliamentary candidate nen kan nokre because sa niam we nyina ba wo ho ana wo ditro agu Dr. Mahmoud Bawumia so a Brekum East for say parliamentary candidate kan nokro mbeto aba ma Dr. Mahmoud Bawumia because wo Kennedy wo ye panyini na obi be kan sem kire wa as a self verify who nokro ye den ewom ansa na wa gina simpie so ayere akasa wanye sa enti sa propaganda no so nyina no ya expose no parliamentary candidate no that would everything, every resource to be honest in Chiremaji, no, ya expose no. And the message ya Kennedy de call honom no, Bawumia MPO be asem no, and no one in Guasie and a baya Kennedy supporters in free say, asem na Kennedy can ye no. Me imagine platform so expose no, and the yampe propaganda be make kataso say, Abranya ba Brekum no. Wamuhurum is our fine. Brekum one amuhuro be our fine because you were damn more delegates over say Sunday to our multi assembly. And him for an incident near day, a see a video number. A propaganda. Bring the full video because make us 20 minutes video no way. Now, one thing Canadian crop for no say. Program ne koswa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ni program ne koswa TikTok live so nima nti wo ya propaganda wanimbe guase program ne koswa TikTok live Facebook live Instagram live so nima nti trobia ubeji bia se confusion ye bia no ya betam what the trona ko wanim near the full video no ababa expose you enti da bia no from now to 31st no ya be make sure say mobaji aningwase but let me tell you say ye free honom no mo say the last you mo we ni Brekum East ni German South me na mo kasa makwakoye meeting say after say ye ne doctor wie ye no regi na mo say delegacy apama bronye ti na mementi ase Canada Japan and Crawford omunye politician ye call elections obi antie bi me say me ne NDC ni ko contest ya na NDC ni say NDC campaign amamea ese me ba bonten beka ese so ye din yes because me no be na ko contest and the campaign manager and the campaign team member say campaign no na say in your favor until basana you keep quiet, you don't come out to talk about it. Hana Canada Japan kwa no more politics monti asie we say mu di yaw until fe na me be ye no more assembly Kennedy kan propaganda na intro no manya won say me campaign etimu na mo da mo na no me be wo so mo pa the first na me yende na me di agro because panyine bia oti abato ase MPP delegates a letter area ne constituency mo ko elections ya na nipa wo ne ko contest no say obi wo nipa ne camp na so say nipa ne campaign wa wo ne ko you don't come out to make say nipa sumasi say nipa sumasi ka we dia ye ne Bawumia ko to no ani je sam I wom ne say Canada Japan crofo na abasa me say Bawumia campaign all because me platform we no me fan support to Kennedy da me platform me fan support to da sa o me frabera da bi anya djuma
de esese ka ye manije anasa mo ye meeting say ese abronya me kwaso ye campaign ma doctor because me say doctor campaign but the idea mona mo te platform so o mo security ayi propaganda no wia no ma start di atem that boy ye ba hu de na obi a all say obi campaign muji na atem na kese campaign afa o ne mo ye nyina no eye yaw ye hu ni nyina enti esese me yire me ho na ade na amom mpe na ekotia mo no me be ye no more because me say doctor campaign dia na se mo hu kan dia akire honom no ekwatia mo nti esese me ye no more no what you say yeah enti some propaganda mo de nam dia tonsuom wa bia nyuma ye manfa nyuma na ada obia o wo mere kwa wo constituency polling station for enya adwuma nye producer bo polling station executive so mo wa sensat a o ma ba bonten ahokere ne atete o mbo video no ye nkoyanim na 276 constituencies wo mo ntwa numdwa Kennedy dinam se wa bia nyuma na nkrofo a mo wo asensat constituency aba ataba beka say omo de omo wo baomia because eya numdwa na obi dinam ah oye but that video no ya tunsa frem centralfo a ya sembo kokko asin central some of delegate ya to aban ya hawa ye wo munyina ne say ye true support adi amam Dr. Mahmoud Bamia ni nyina ne say ahana ye wono ye di party na chi ache enso fa so bia ne ho a ye nya firim adwuma so a ya ye adi ama party no asin central ha so many years yen ye betimi de esesi so say party no na yenya ene ye de bobra ebi no ho na de twa ye yam soro kra ne say wona ma no ahia ndisi ni no no ka kira wo say mo kra mo abam ye kra wo position kra ye me wa party mo chen mo ana ya pa ampa sanse di jawo yi ani mura ne nam ye nya bre enti ye try your support heavy ade ama Dr. Mahmoud Bawumia ade ntini ye se ye betu abade ama doctor de enti ye pese ye tu abade ma doctor ne se doctor ne hihye no ye nim se da chi Nyankopon ye na dom no odi nkunima se ne wakase obema appointees 1010 no sa appointees 1010 no de tibia no ye ya se ha ye nye sa minister bia wa ha ye nye bida ane ye nsan susu nya bia board member bia so wa ha da ye nim se bia wo nya bi no mo ye nhunu dia ye nim bi eti bas and ya yebeti yete susu dia wunya na wokwa ye no bedi ehun hihye ama wokwa wonso watu ani abehwen me ametuo mi je wa the whole asin central ha import south and north nya obi ani mi metwe MPP ka no since 2016 up to now me hu hwe menua se ya asema ya areho ahmachio awiao anumro anaduo ne enam ensuo tokra ne enam bon se bedu baby ne ka na kotim arentina kwanso sia no ya ye to aba ne nyina ye fa fa na ntin se mehwe wo mu a ye no makasa ani de ye nkata kra ye pa de a anya bi kra 310 de yo out of 519 esense doctor ne hihye papa what they ban a man for so menua se sia ni nim bibia say wutumi di phone etumi sisa wo health insurance ene ya di sisa ni bibia ya chese wo labe wo a chese wo tan wo call electricity ho ekosisa ansa na wo ya be solar tamo last me wo fie wo mba so betwam latim nyame ya madum na mo sika wo me phone so ya me no kan ya no ma me tua me ni bibia ya chese wo labe wo a chese wo tan wo call electricity ho ekosisa ansa na wo ya be solar tamo last me ofie wo mba so betwa polling station executives am wo 275 constituencies na aka no wey eye honorable Kennedy Japan ne constituency asin central enti nyuma mo amote platform so ena obi anim se Kennedy Japan ne be bia nyuma wa wudi na chi a wote platform so se wa bia nyuma adwuma no wunya bi nye se wunya adwuma wote WhatsApp platform so se
eye Canada Japan na abie enwuma wo sa enwuma na Canada Japan abie na wote WhatsApp platform so a wo say abronya ko expose nu nti yemfa propaganda meka say ya pama abronya obrekum ni German sato enwuma na emuma ne na oye obeba election no wa fra odi a kire say the credit na tena WhatsApp so mame enwuma na wo say wote WhatsApp odi Canada achi wo so ye oye industrialist wo so nya adwuma nye enti nyuma na wa biebie no mo a mote WhatsApp platform so say wa biebie nyuma no emuma ne na mo ye mo meka nkire ye mo ye empty na mo nenam nyuma no mo nya bi nye ono ani konti swanti she say a polling station executive ebesi na me no kasai no ma konti swanti chairman ni konti executives maka say sam krofo ye ombe kasai wo mo nya polling station executives wo Omatima ba abonten video by last week and a Monday constituency executive so mo wa sin central entimi ma abonten me ka say sam kofo ye ombe kasa ye anya polling station executive yes so mo ye polling station executive so video yi ba abonten na Kennedy afre ono nso polling station fo na wo mo wa na afa ne se osre omo nyiska na mo mra bonte meka say wo mo support no aninguase sei but mo kanokra ne kanokra akire 275 constituency say Canada Japan obabie enwuma ode dada mo na ye wo asin central ha no enwuma ne yenya bi nye nokra na abeda di no sansem we na medenam all the 12 constituencies say ye call ye bia me message no na to mutima mo so hu se eye da obi se wa bi enwuma na ne constituency enipa 600 pe enya bi nye na so se wa bi enwuma 7000 na kese odi of to free asin central ono ne nyansani ba ko e wo ho nti obewura MPP mu a na office ne nyansa dodo nti oduru constituency bia obetimi aka se ono wa bi enwuma but we de enya abronya ne kobo omo paawo asin central ho no me ko hokora che me ne papa ya Canada Japan ne ya ka odi wuye wan kasa na ho da because papa no ko supporto ba omia na Kennedy ne ya ka wan kasa na ho da the original chairman ye ofiri mu me kwa ne control me kwa na yie na me fa me ko ho biem we dia polling station executive so wo na o matena hware wo sempa papa ne ka 24 years. Okwaji board chairman. What is a papa no say? Board chairman, Krano Monti Bida. And so na Canada Japan ye board chairman, Ghana Gas. Asin Central. Na Canada Japan ye Ghana Gas board chairman. Recruitment to omo yeah. From 2021, ekosi 2024. Enipa Ghana Gas fa omunkwa ye nipa be 2000 Kennedy ampa ba akokora ma polling station executive ba akokora the whole Ghana on the nimba bi or the 2021 kwasi 2024 Ghana Gas recruitment nkoa no aye over 2000 one aboa papo amfa party ni ba akokora Ghana Gas 2021 to 2024 abua papa di Canada Japan ti na ono na ye communicating director and no di Canada ti say MPP fo nto aba ma Canada Japan no meboa no ni na ti no mo meye MPP yi Ghana Gas ho communicating director want man communicate ama party ni say ye fa nipa djuma be 2000 enti regime bia no enfa nipa mienu mra party fo mra ne enfa omo Canada Japan aboa papo ye kai communication director Ghana Gas Canada Japan ye board chairman Ghana Gas 2021 to 2024 mo amudi na ti no ye to abawie 2023 no 2024 Ghana Gas ye recruitment mo misa se mo amudi na ti no mo amudi na ti 2023 no ofre bi say bedia aduma
ye fa nipa over 2,000 16 regions ye wo Ghana ha Canada Japan anti-man kase even 2023 me kwa campaign no party for di machi anti region bia no me mfa nipa ba ko penko ne mfa ne Ghana gas ono na e board chairman recruitment nyina no board chairman na approve board chairman na approve every recruitment board chairman ankwa board so a enya antimi nkọ finance ministry na nya financial clearance that's management yetiase yet sanya man said the agencies in see running everything wo mo ye bibia wia agency no see won ye bibia wia or the board for approval enya approval wia and send a ministry for financial clearance semunima nti mo amudi na chi no Ghana gas for nipa 2,000 or yes our recruitment we nyina no region 16 ehe na Canada ma ye fa obi Ghana gas aduma supply Ghana gas supply omo ye 2021 to 2024 no anya supply ketwa region ha 16 region Canada Japan ma ma MPP ni ba kokura supply e wo Ghana gas onene ne yerenom e na ye supply ni nyina agi sika na share ni bottom enso nei onam e ka kire police station for say odwena omo ho eno na meko expose omo with data facts and figures near the ato say numa we nyina Canada na ye na time Canada didi o Ghana gas time Kennedy did do electricity company of Ghana. Time Kennedy did do a maritime authority. Time Kennedy did do a ministry of education. Time all this supply kesi GMPC. Time all this supply kesi Water River Authority no. Or the form be my polling station executive say mon fele near your friend no welfare form no or the be buy. Ya chira contract ya Kennedy ya over $1.2 billion waji sika na gu no bottom ono so o contract ya Dr. Mahmoud Bawumia na aye MPP 8 years ya on fa machire eno na kire say Dr. Mahmoud Bawumia wo credibility because otimi ya aduma enya sika bebrebe we nyina wan fa form and kwase polling station for mfele and now who presidential candidate ya no or the 419 Wagadre Kalabure Darga form be nam ran to say a welfare form or no baba ye president ya and no de ba kayo me bisao electoral area coordinator polling station executive constituency executives time or did the contract man here in mano or the form be brought fairly MPP 8 years or kwatena Adom TV ka say enuma dia bunu so MPP by wonya enuma pa ye no monto bi ngunu so no ohun se polling station executives wo ho anti yankomo omo bibi mfa nidi enne de watima tenant fee se owonyansa anti minko design welfare form eno na mbisa polling station for no say Tama Kennedy didie no odi nyuma akese o ECG no odi ayi get from buildings akese ACA no odi from bra say sign na jisika ne bi da bi eno na me kokan o mahu se ba bi e ko no apaja enti yemfa propaganda bi meshem say he me no e se hu say dadwa bia no am de bobo di ne mo e be ko masin kenten say Mwasem biya beto fam biya ya propaganda biya no medemu beto fam no nobody can stop it. Hey, konfo biya mo beko no obedada mo say obetima stop abronye biya no pesika akoba akohoma. Me ka kire mo plane mo beko Benin mo beko Togo mo be wura Burkina Faso mo beko Ivory Coast ya to aba no wia na mo be hunhun sunsanso se mo se konfo bi wo ba bia o so betima stop me dia na mu dia agro o dada mo pesika akoba akohoma
because nyo bia ene yede dadoayen ena me bisa se Kennedy propaganda ba ko sande nam no say oduru kuro bia so ano ato fry to no de kire oba abono no ato ayi chocolate no de kire chocolate say ye betima ye chocolate bebre enuma ye den ewom ebe biebie enuma bebre okwa no fo so no de fry to nam anwan yi say ye betimi di nkuto aye ye betimi di nkate aye enokre nkate kura de yi anwa dada na obi a wote kroma na Kennedy Japan wonim sa Ghana for to anwa ne yusu anwa na enkukwa funu factory na wo tema no wonim sa dodo na akukwa na yeto no yechi enti factory si dodo a wo bie ye bia no a wo se wo business mind no over the years ya watena TV so adwawanum no over the years no wonim sa kroma yeto anwa kese pamboa wonim enti factory se wo bie nyina no wonim factory ba ko a ade a yeto no kese pa ya anwa no e produce anwa enne oduru nofwa no de frato kire ye betindi nkuto aye oduru ha no de frato kire metima ma ye de nkate aye farming oduru nofu no woso betima ye ma nofu nyina no kuadwuma pagya obi awo enura ya obaka kire Ghana for se kuadwuma de opese hia wa na oye no because of se ba omia akase obepagya agriculture ama agriculture baba ye krabahwe 2024 manifesto Dr. Mahmoud Bawumia achire kwana yedi abefu mfidie ebe ye adwuma te se na ukọ China ekwana China fo fa so ye koko ama koko aye akono ukọ China enedadua ya ekwana China fo fa so don katie eyi mofiri mu no ama anwa firi mu no ama kuayo aye akono ena Dr. Mahmoud Bawumia say Ghana ye wasase ye wo bibibia na dia ama yaka ti okuayo ne say abefu machines yaba ye de ye kuya ye mre now betima do the number of acres and katia na abada and na ye wo machine bi aba ye betima do katia nko 100 acres China for our machine ye de tu nkatie wo tunu na etete maw enti ukwa no for asase na eda honom nyina no a ebetima do 5,000 acres ayen katifuo nko a ye wo machine etukọ na etete na machine kro na no yam nkatie ni yi anwa no e wa afuom wa ye de sane ma no nyina beba Dr. Mahmoud Bawumia ani so adi hu no okasa no odasani duru nofwa no akoto fraito ani bro campaign na oye no eya ni bre campaign na nyame nim sa ni bre campaign na ye ntu be lusu wa ni bre so oduru nofwa no akoto fraito no de kire an enwu womo ye betim de nkate aye because otifri Dr. Mahmoud Bawumia ho na idea na doctor de ye no onte ase nti wawura provision store na wato fraito and all day chere a fraton na opa mema obi de agu ka boot uduru 276 constituency afachere and net provision store babia Kennedy bedru bia no wato frato kro bia no watobi miami betobi aka ho na idea na doctor di shisha agriculture no sa opesa o kana yi a kofa 2024 manifesto no how a Dr. Mahmoud Bawumia ye say obe modernize agriculture na Kennedy de da ben na fe de farming about him yet ha nura ya na ka kire Ghana for say ahiafo ne ye kuaduma enti wodie ade a ye frɛ ne kua de wadwene ni so na nya de papa opesa ye poa na ye kua producer boss a video no and wake up in the morning and you pray, God, let me be poor, then you go into farming. So when I see anybody going into farming, I just laugh. When you wake up in the morning and you pray, God, let me be poor, then you go into farming.
So when I see anybody going to farming, I just laugh. When you wake up in the morning and you pray, God, let me be poor, let me be poor, then you go into farming. So when I see anybody going to farming, I just laugh. When you wake up in the morning and you pray, God, let me be poor, let me be poor, then you go into farming. So when I see anybody going to farming, I just laugh. When you wake up in the morning and you pray, God, let me be poor, let me be poor, then you go into farming. So when I see anybody going to farming, I just laugh. When you wake up in the morning and you pray, God, let me be poor, let me be poor. MPP delegates. Some video where my boss is here. 2024 elections, you know, all the farming communities. Some video where na Kennedy Japan boy. All the farming communities were Ghana Hano. Some video when NDC for about 2024 editi say MPP for emwakua for na asem say na Kennedy Japan aka NDC for nya adade efa Kennedy voice no say no waka fa akua for ho na hia say wo sara no pa wo pese ehia wo a na abọ mpaye ka kire awurade say awurade ma nkoye kua but Ghana ha ye can no cross 60% of your economy no akuafo na ekita omo and so Kennedy ko kasa asem we ema andisi fa video no 2024 me say enkura na si babria me koye no amanfo omutie ma numre wo confirm ekwana sa video we high 2024 say o da sore na o bompa ye se o pese o ye hiani a na okọ farming mu o pese o ye hiani a na akọ farming mu sa video still ultimately kai say video when NDC for you so the 2024 one of the voice are omo boy your video omo body tier MPP ye omo kwaba bi omo do abro pa omo se muntie ne Canada Japan ka say hianfo na yekua wonu masem nso wei wanya nkrofo di na ti kakra on beta frenti enti se Canada Japan ka asem na so mutimi yusu di tia Dr. Mahmoud Bawumia dia ene ono ankasa be presidential candidate ya na sa video we cover dia na besi wo ye delegate afatoto ho because babia kuya yoko so bia ndisi for yusu video we edit ya ayi MPP and so nay o be kan kuya ho asem o kan kuya ho asem dia ye be expose you ko wunya nuru ho anti sa propaganda ni nyina na ye den atonsuom producer ayi producer yam fre German South constituency chairman unyana fane to so Henry Afo unyana fane to so na eye honorable Kennedy Japan ya babo video so akire mo anti wo mo no de se bonia se se ne niam o ma hihye ne se o ma ye meeting se ba bia Dr. Mahmoud Bawumia de mene nkrofo asan abado po obi o person due mene amanfo asan o but ma hu se papa no nya basa o baba ye Ghana mampanyina o betima ka o Ghana nipa nyina ama ya ye one because Dr. Mahmoud Bawumia no obi abetima ye adwuma fa constituency chairman to so na Faneto so German South constituency chairman Henry Afo constituency chairman German South about the bar on here TV the evidence shows so hello I don't want to talk right now. Hello? Chairman Henry Afo. Yes, boss.
Aye, Ohia TV, the evidence show. Yemo akwa aba de ba Ohia TV so. Mpacho yemo. Na ho ye de. Mpacho nyame adaromo ahode wo ho pa. The evidence show. Host ni ya wa original chairman Kwame Bafo Abronye. Ena ya to nsafro ena nwumire. Mpacho medate. Ya ba unche na nwumire die. Yenim sa wo na ye German South constituency chairman prekope. Tesa na tie. Sanity mpacho wadaroma. Sanity. Nano ya wodai. Yewura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ebaba piem wo ho. Ubetima twamfoni ne kakra akire ye. Ekwana amofa so agi no ene ade ne sede ne campaign si kwaso ho. Ubetima twamfoni na akire ya. Yo chama we de wadaroma me dawase na machia wanwumre na machia watiefo Ohia TV atiefo nyina na anwumre. Me da se emtebeye se na kakra ni nra de banne na Martin se yenua binom de nema bi sakreti wo social media se yewura Dr. Mahmoud Bawumia asomdwe hene eba German South ne campaign tima omunam nyina no German South for say omompe omonim ahwe ndi omo abo muntutu hu apam omo even every stage ho mechi sa asem no kwenya me anim ye me won papa na enya me nko a the whole German South me council of elders me patrons me polling station executives ye wo German South nipa be 700 and I me elected area coordinators obi ati asem we say Dr. Mahmoud Bawumia by na German South MP on ne nipa omoka ho nyina including regional chairman anim ahwe enti omapam omo free stage na eye me won papa na ni nyina ne se nokre bia enim Dr. Mahmoud Bawumia metumi akase constituencies a ewo bro regional omoji ya papa ishel so pa na ohwe ahomkeka na ewo dwumadie na ase no ewo soro pa no gidi se bro region 12 constituencies untumi nka region ana constituency baako mienu enya German South ho emane enye yie nipa baako bi aya branti a na ye frɛ no 80 ene abrantie baako a ofri dwenem taafo mienu na bra na dwumadie no ebeba so no omo se omo bo omo trimpose nka omo beye dede ho ana party fo no huye endi bra omo sha se so omo beye dede no ma mfa omo ho anje omo kra abrantie a ye frɛ no 80 ameken ono na otie de mimi nim ba bia oye adwuma ba o se oye adwuma ewo yewura Kennedy akompeko Japan na soe ho ena oye adwuma endi se oba bro region haya ne bro regional coordinators no empe oye mu baako a ofri German South na sade mpanimfo kan no ewom se na ohunu se brebi a etwam 2023 election a ye koye no abato no no yewura Kennedy akompeko Japan dinkunim ewo German South endi na onim se this time around sa enetie na esam say omo propaganda ene atro ya omo di na omo di santro na ya sa propaganda no 2023 election no ama nipa bia owo German South wa oye police station ni ana electoral area coordinator ana oye patron ana oye council of elder obia hu saafo no say omo dwumadi omo di ni 2023 kansam ya na eni ho mi ankasa me no ekasa nwumre German South constituency chairman ade a omugina so dide ne de to abakase ne se abrantie bi kitaka ekasa ka ye ka ankasa e de basel de grounds wo ma obi akasa o ka wei e na Dr. Mahmoud Bawumia akoto sa ode ma German South constituency chairman Hemforo ne ka ni se ya to abano na odi nkunima na anu ada ye chichire ye nwie na chairman Hemforo akodi ka wei enam so mo to abano
eto abati a Dr. Mahmoud Bawumia na say die enjo any propaganda no omakwasi na no nipa mienu bi ade na omokoye ho no meka say na eye animonyam hye bra na me kasa meji akasamu a me be kasa na eti ene sa brantie no ehya ase say omoye hu na hu na omoye ni nyina ne say na omonim say party ni be di minzam no omoye ade bi anka police station for ne electoral area coordinators no be hu say party na e wo minzam no me hwe party ni so yie e wo German South na saade na omoye ye no ama nipa na omo Canada Japan achi na omo tontonton sansan bonsam di akire no omo nyina sa nipa mienu no nyambransam a omo ye sa omo bedi na ye huruye na ye ka omo andumi ani ninti no ama nipa bebre adwane afri ye wura Canada akompre ko Japan na achi na tawa wada roma mmekọ so na maka no saa na me huru se saa tim no eyo omo adwuma Godjumadi bi omudi say eye German South o eye constituency fufuro propaganda nkoa na omudi ye adwuma ade a enam so ma ye to aba editia yewura Dr. Mahmoud Bawumia 2023 na German South fo hu ni say omone Dr. Mahmoud Bawumia na dankwa Akufo-Addo na mamuo no anni ni yie efiri say ade a na ye ahokere e German South sabre no police station for threats omo pemaslock sika kakra na omo de nka ta baaye ma police station for esensan ye bibia to omo discover bro omo ya sika no amma enti na omo nyina nimke eye Dr. Mahmoud Bawumia na do dankwa Akufo-Addo na wa be dada omo na no ade ya yewura Canada akompre ko Japan baaye no na ne coordinator fi hu say no Davida said ye dada police station executives for no yanzare anya form foforo na yanzan ko na omunsinsan na ye mo bia huru se Canada akompre ko Japan ba na be ye mampanyini pe sa form na wasinsan no ya ade a ye de e kwa akomo wadwuma na banimfo se kwatere be ma ndoma na watie ni dini because sa form no nipa enam ne so ma form no ba German South ha no eye nipa ye nyina ye nim ni se dentam na oye maslock director ye friend stika sa papa kroya na nne wagani afane akwose yewura Canada akompre ko Japan ne dwumadi a odi achi ena odi ademfoforo ama ne say German South na abro region de se ukona okita krata na odi kona besensan de a ene wawie na nne sa propaganda ne nyina sa na no de nipa mienu bi ye no ama German South fo nyina hunu se no abia no sa eye huroro na sem eye atoro eye ngongonsa eye njamra na sem ena omo ye no enti ne senti no ama obi afana ho adwene sesi ehuru se nkrata akora ebaaye no sa nokora bi anyeden enim because oba Ghana haya constituency ana regions mako dunsia no region bi ani ho a me enwe ya afoma fofo na mabusa na mahuru se omode sa nkrata ne bi ko ho ade bro region goa gona omo ye sa e de agu yewura sebia omo abato a ye be koi Canada compare ko Japan betia dinkunim German South na eno de America su pay pepe atre Ghana man nyina se abato a edaya nima ye ba be koi enye ade a sebio Canada compare ko Japan benya ba bi egira German South ha yewura Dr. Mahmoud Bawumia osi ade yo adwuma wura ahobrase hene na dwuma pa ne ma pa oye ne kasa pa ene ne bonya kasa okasa ene na chaw pa ode ma Ghana fo woni podinu ma na bo na mamuom na osusu se bammoa na saafo ne nyina tutu se be ko bi obi ati na mi pa susu se saafo ne dati di yewura Dr. Mahmoud Bawumia ati se obedi tumi a saafo ne na ayese ya ko di tumi na aye propaganda enye nokre no saabia ne nyina ba wiye eti German South constituency de mi grame na so eka say ye just see am we ka say German South constituency the press release aba bonten that party kata so am obi ahu say German South na the press release na ba ya obi ani ho bibisa ansi ye nyina ye gi yewura Canada Bawumia se ye gi ne so ye can so of the patrons even bread ye okasa wie ye no ya mananko otena ha the biggest downshire back with German South. I'm a fearful, you know, to America. Eba hote papa ho brasieni aba
na ne nkro ye ma ne nkro ba bia okọ ne se nti se de brekum west for okra kire no okoduru ho na ade aka German South eye krabe he e wo German South ya kam ti se oke de ekoso wo German South say omoto ma pam chairman every stage ye nyina ye di djuma ne wie ye ama donjure ba ko tan beto so anza na ye wura Kennedy akompreko ene ne nkrofo efri German South Echo Brekum West. This out here, not ene tie. Time now, who saw Mike Maubeka Sanina Kennedy Japan Mrantie na. Woman de propaganda na mo fi se wo be expose wo mo and almost start say wo omo huru wo mo anya sa na tie na ma omo kwapam wo mo ne se sa Mrantie mienu no na mom anya delegates bia wo German South na huru Dabi. And no na ya propaganda make an wasem say 2023 Sadia na omode bae na esan se na ye Dr. Mahmood Bawumia wa bam na ye fresh no na omo ka asem bia na omo gidi even Sadia na Samrantie ne ye no aye dey am omo kra say German South ha se bate position bia beto na e bia yankwa pre ana saafo no mra bia e be ye denden pare e de amomo na obi apa on mark mfanto ho se abato a e de ye ni ma ye kwa akoto 20 nyame ya adoma 2026 January 31st no obi ahuru se German South aye krabe he abato no aye soronko nipa ta mo police station foro ankasa e me ko mo so ko ta mo se kate propaganda ne niam na mo sha ate no ye de kan ate ndi pona mo ye ma de se mo ba ha no ma be bo no o ma nya nipa bia ndi se otie di aka se ka de obeye na nka nipa mako be sa hanzo ana nipa be se a hanzo ne akira koshia na sanka ye ka hu ana ye ka de obeye nka nya voice ba ko pre na obete na abrantia na na fa fo otisi na nim se de otiem dindin a nipa be tene kasa na ka o ka de obeye tiro eno kwa mpia ba bia na mpanimfo no ete ewa animu ho no di ewu ya no sa de ete ya ye de abatum from say German South memum enye German South me America say me a chairman of the constituency na ye the press release aba aye the whole constituency the press release and aye the aba no nti what are ma say when your press release ni bia o wetimi akenkan amani pefu Ghana for ate na o ma ate ate no mo say propaganda no say dey akwawie na propaganda bia afuwe o mo sha ate ni ye nim ni nyina ye nipa binom niam a mo ye ya o man fa mo na na dankwa kufu ado aban na saafo ni nyina se o mo ka mo ho abom na o mo de o mo ntoma abom agira faako na nso saade ya ni nyina se yehu yenim se Dr. Mahmood Bawumia ho brate hene kasapawura a o kasa na ba bia atodin no ene na tidifo German South ana Buru region afuwe no ye na ye nyina ko wadi ko wa de besia na besie na Ghana fo nti na mo hunu se Dr. Mahmood Bawumia enye obi a obako constituency bi po ama bibi asia na enye German South enti na de esie no no sana me wo ho ebra Samrantie mienu na omo so omo ye Canada Japan crofo no subana omo da na di no mia nkasa wogina stage ne so a wote se polling station executive so omo woda no wonyina ase mo Samrantie mo wie obia no obeto aba ama Canada Japan kroma because omo subanti sa obi a wo stage so sa obi ateye because men so me gina stage so no meti yese Puli time America nyina na polling station for na kase Samrantie ntinya de so mbeto aba ama Canada Japan eye nokre na we no nyese bia o mo kan ho mbo keke eno achi na Dr. Mahmood Bawumia nipa ye se o mo mane nko na no mu asre se djuma de no doso endi o sre German South for se o mo mane nko aye man kwan mane ko ye no de asi akire de ene e ke kuro yi asei ena nipa hunu se sa ade bi esi no na eye kwan papa bia na ebie di ama obi nso di German South de se fie ya ye wo hoi enye ade a obi betimi aka se German South eye ne de tala ndi wuti ya de ko so German South no de tie no na de atwam ma nipa nya abufuo no afei na nipa hu se sa na ni nyina anya nokre de wo na ye propaganda bia na nipa e ka to yewura Dr. Mahmood Bawumia so enti na ma sa ade no esti German South na this time around nyade a ebetumi esti ewo German South enye nokre da se Dr. Mahmood Bawumia ba ho no obi huru na nasa abronye ba ho obi huru no na momu constituency chairman ebra wo ma we come address na Kennedy nkrofo no mienu
Eda suban bi adima polling station executives no mombu fu wo mo. Ana omo wiye no. Enam so pesika di o Kennedy honti. Ana oma ye fake video akeka se ani di akotre Kennedy say. Ye ba jama sat no omo momatima pam ye. But omo nka tre Kennedy say. Subana omo da na di no. Ama se say no. Bibi bia foro ma Dr. Mahmoud Bawumia omo nka sa nkyere ne sa dabi omo nke no. Omo nke no ndi de ati no no. E o German start say subana omo da na di no. Ama se say adehye ene nipa omo wo German start nyina atem di ade we na no ye wura Kennedy akompre ko Japan ba ye nyina se ye wona fo se ye ni na fo ye ba be hia no na se nne Dr. Mahmoud Bawumia His Excellency ahobrate ahere katapawura aba na se yenye be hia na mrante mienu mafa akire abopo sanka mo ba be tanim na nyadia police station for ene mo be di ni yi ana ye be tiate endi ama se mrante no campaign no ato zoom e wo German South ato zoom e wo German South pa ma hu release no nyame making kind press release na also dia ba bonten no na subambo na omuda na di no because omu ye bibi na omakwa akope bibi afiri omu master ho na omude ayi video no keka se ani na original campaign team no omu keka se ani so omanya kakra na omapa bibi so ama Opera News fo na Opera News fo so verify na omaye publication ekira se ya mpama bronye na ya mpam Dr. Mahmoud Bawumia na mom aye propaganda na polling station executives no mom na no mboa fu Canada Japan coordinator o German South sana assembly meboa. Okay. Yantoaso enti yabakwaso ama nokora na yeren adadi because propaganda na wo ya emfa wo ya wonim beku ne yabakwaso so expose campaign na amoye no because sisi am no kasai amanfo baka breaking news so eba ne say me betena afidie we so ana me ka say Canada Japan niema oyeti a MPP 2024 no enye niema ketwa me baka no wa afidie we so say yeto aba wieye no Honorable Brian Champon Emma Kennedy after presidential primary 2023 no 2024 me na me di kambeka asase wo hia TV a video no yere ewo ho me di to dwa say Kennedy na ne ko Brian Champon ho say obekwa campaign ana Brian obekwa campaign no kwa abato no waboka entino omo manis Brian manis kana Brian man of 5 million Ghana cedis me na mbeka asem no wa ha 5 million Ghana cedis titiskano 50 billion also the ko campaign ogis kana ana odi akọ order V8 miensa GMC car white na Kennedy team si ana GMC na odi ye campaign osi ana wakonkon no eye Brian Champon scan na odi ko order odi scan na wakọ order V8 miensa begu ho for this year elections sika ye dia ma Kennedy Japan say Brian Champon the man say on fan ko boa Dr. Mahmoud Bawumia campaign no oji ya na odi order V8 miensa ba ko ne GMC na otim na okwa oji ya and okwa se sans canon to dollars 5 million Ghana cedis at the time 5 million Ghana cedis 2024 o converting na say 14 Ghana cedis $1 Munya calculation ni ma mo am comment section ho no munya calculation ni ma me 2024 na $1 aye 14 Ghana cedis and took it a 5 million Ghana cedis ya na ye sen $560,000 or convert here and no dibiako order V8 ahodo miensa and no denam sisi Kasi na Kennedy team sisia osia no wakunkom woska Brian Champon sika no bi ana oji ya no se me nkoye campaign ma Dr. Mahmoud Bawumia me de kwato kasi aguho na 2025 me de akọ elections eno no de ato V8 a
ene ordinam no enso nano okotena damango so ye campaign Emma MPP mumisa ne say 5 million Ghana cedis na branchampon de man no he no de koye campaign ene yi kwasi kwatia ba be ka say branchampon this kind man so fan koye campaign the question is he no de ko campaign no obeduru bono region me gina hobby Ebra Dr. Matthew Poku Prempe enya emergency call na say Osamba Accra na on a charismatic church association for be meeting and Dr. Matthew Poku Prempe pack in the Japan tell say the next day no our program was Doma West Krobi de Krakrom Canada Japan on Sancho Famodria asem we are making Krakrom what Doma West and honorable Matthew Poku Prempe running mate packing the Chelsea manya emergency call and it's all free table buabahadia Doma West I Krakrom na otina program no yesi nipa be 3000 Canada Japan me manim Matthew Poku Prempe nim Oka say Doma West no beko ama MPP awini dia we should forget the non ko hon nen ko hotina because Ali Mega eye campaign tiano enti ade atinye no Kennedy koson Doma Central okokoson Doma East any brekum Ali Mega hona na nipa bodwa a waboka Ali Mega spent over 80,000 Basin crofo free all corners and him for mu banyina ya bodwa Canada Japan kan wo mimanim ane Matthew Poku Prempe nim e Eastbet Hotel na 11 p.m. or say Doma West no beko na MPP aba power dia yenye ready say ye be lusu because Ali Mega ye campaign nto onko ho ono no campaign na okọ no okọ ba bia wo mo support no nto onko ho Wansiwa Emma ye cancel program no o mekasa meboa enne kwasi kwatia bekasa 5 million no na ye campaign support na nye personal oboa Sansi kano no dia to talkers edi bia topicals what V8 miensa GMC ni ka ho bi branchampon sika na na Kennedy dia talk yesa wa ba ba dia tum now mena medi kan ka sa asem no me ka sa asem no mema producer asana bossa video no me ka sa asem no ne nkurati WhatsApp any Facebook say me ye trofo and the Kennedy na be ademete me kan ya nsana pious branchampon priero ade ba beto so wa sempa fm say yes branchampon man Kennedy Japan 5 million Ghana cedis on fanko support campaign wa fasika no wa fanko ode akoto V8 ade be ye campaign ni nyina ye niema oyeti ya ekoti ya asema na meka eno na constituency chairman no edi be wie ye say wo ma ye o ma dwene say constituency ba bia Dr. Mahmoud Bawumia abeko no on be pemrantie bi no makwa akoye dede na omo ye dede a na Dr. Mahmoud Bawumia bodyguard ko bo bi a na omo de aye news eye Canada Japan ne nkrofo na ahihye na this time ye be ma police ati omo kude constituency na mo se Bawumia kwa Moba man crofo adi atira akwa akose program no ese ohun se mo be ko police station mo be dam eno na German sa constituency chairman kan ho asem no eniema boni a mo ye no mo anamo si no can no vote no producer bo video no eniema boni a ono ane crofo mu di nachi ebesi nne enkrofo na ebeti Kennedy to no ontimi mo owa producer bo video no na polling station for hwe kwana Kennedy Japan the MPP fast wa enne oso pe frabera because omo yesa se be ya o mbaka se Bawumia na enye no no Kennedy ba ya ka be win but sa video no mentie Obeti bibi say no care no vote. Na me ka ho pa. Okay, now kasa campaign no. Yes. In fact, ye eduma etia
MPP. I am more no can no vote for. Sure. After see Iba Uniano. Sure. For yeah, Jumatia MPP. Say MPP Uniana. Say no can no vote no. Showdown no. No. And the showdown is say yaka enkoye kasa keke. Ye bibi na ewiasa fa na nyina hu say okure ye wotumi a yetumi ye den e de ye bibi. Ntimo ye den. Enti ye campaigning against Osono MPP party no. Na baby bia nso a na MP a owo ho e support Dr. Bawumia no ye edumatia no. I see. Enti Okankwe South ubo midi uko Okankwe South a obi a opua ma Okankwe South ye go opposition ubo Party. Mobeti bibi say no care no vote. Yeah. Na me ka ho pa. Okay, now kasa campaign no. Yes. In fact, ye eduma etia MPP. I am more no can no vote for. Sure. After see Iba Uniano. Sure. For yeah, Jumatia MPP. Say MPP Uniana. Say no care no vote no. Showdown no. No. Okay. And the showdown is say yaka enkoye kasa keke. Ye bibi na threat bia ono dia ba ne say enough no this time around no omo ye tribal politics na onya zero a oba reject it unaccept it na this time no so onya zero a oba reject results na say Saudi ha no so no Obama Bawumia so anya zero because a tribal politics no omo ye because of dementia na wanya nintino onim se ono na start religious politics tribal politics ni religious politics this year when they buy because of say wanya dementia until one can say one start here until one wako threaten 2023 2022 NDC presidential primaries Kwabena Dufo any Kwadwo Bonsu any President Mahama actually ana Kwabena Dufo Dr. Kwabena Dufo free mu se contest no on na nko biem nyeso free mu se wawu o free contest no na Dr. Kwabena Dufo bokoto contest no Ekoka, the current ambassador to China, Kwadwo Bonsu, and His Excellency John Dramani Mahama. All the 5 northern regions, Kwadwo Bonsu recorded 0 in all the polling constituencies. But the name say Kwadwo Bonsu, near the kind, or fie nyansa, I wanted to hear. No nim say tribal sentiment ebetima say NDC na ebetimi the war abano Kwadwo Bonsu anyina ba bia anka say onti ase say the 5 northern regions no one Mahama koye no omo 2-0 man no nti onti ase na Mahama wia mu dabi Kwadwo Bonsu enam say 1 owo fie nyansa no nim say tribal na religious comment bi ebetima say Ghana no wanyina ba bia anka say onti ase say 5 northern regions no ye to aba no onya 0 constituencies no onya 0 Kwadwo Bonsu de clutch ba ne mu Kwadwo Bonsu obi ankwale Kwadwo Bonsu resource in the 5 northern regions President Mahama versus Kwadwo Bonsu NDC presidential primaries the 5 northern regions no nyina no yankwa resource no Kwadwo Bonsu constituencies no onya 0 and so Kwadwo Bonsu 1 krati wonimu or educated person wasua de Kwadwo Bonsu nimfie nyansa enim suku nyansa enim kwana ye kompoto ne ye conduct ye ho ade be ye panyini wanka ba bia da say me kwa aba no 5 northern regions wo mo to aba no on tribal yinti no tribal politics no mo ye odi kan ko first one 2018 all the 5 northern regions Kwadwo Bonsu nya 0 in the constituencies
wa mowa onya 3,000 out of nipa 277,000 omokoto aba wanka say Argentina 5 northern regions omoto abati ana onya 0 in the constituencies Osamba the second time I know na one Mahama na ekobiem 2022 Kwadwo to sound record 0 in all the constituencies in the 5 northern region. Kwadwo to 1 fie nyansanti, suku nyansanti, ene kwana yebuma nti. Wanka say 5 northern region hono because of results no munya ye no ye traba. This is the case ya wakoba ako. Oko bisada oko 2018. Kwadwo to oko 2018. All the 5 northern regions, onya 0. 2022, all quite lessons, one complaining. One could dinasty one kase. This time, Samoto 0 mamia. Mentiasia na sato hasono, mensono, and your messemu. And I reject the results. Nyansa Kodobonsu wono. 0 now onya yeno. First one, or record 0, all the 5 northern regions. Or kwa second one no one ko gina wan kantre o mo say tribal politics na mo ye san say or respect o mo decision say 0 na wanya no e yankofo no decision because they prefer President Mahama entro mo 2-0 man no first one no and the second one no okoye ne campaign ko 113 and this delegates o mo 5 northern region say because of some Mahama free seremunti Moto man is to 0. This time the moto 0 mamia. I will reject the results. Kodobon sunyansa or war. Enti wankasa asem no. Or tenase. Or san lusu the second time onya 0 no. 113 say or lusu ye because omotuaba on traba ayi. Dabi grounds. Dabi. Odi Mahama chi ye campaign. Ama ne Mahama ye na ambassador to China. But enam say Canada Japan ni certificate intinu okwa abane office obenya 0 o se ne oba reject no no watiti MPP makuo na gu because oni certificate you be minister ba kodwa bonsu die nim say one yatete me fie nyansa mu enti makwa abane se manya 0 a pena nkrofo ne mpeme menka se o mu firisirem ba Canada Japan de okwa abato onya 0 no o se on free sirem ntre o moto 0 man no enti this ano Saudi ha no owo memma wo ho muntie ne ye Canada Japan so wo me na wo memma no amfa memma nye asin central constituency we kire say wo tan MPP obi a wo memma wo bisa say ba omi ankofo ye ntutura sema ade no manko fesi NDC fo wo ye bisa say Baumia wini wale constituency mai. Usi Baumia nya popular. Ba Baumia wini wale constituency mai. Wa ye popular sin central. Utimi wini mai. Na sa wo memma dia. Ade na wan fa sa memma no. An wini asin central mai. Uni memma. Na tie ni ye. Abana ye beto no. Se police station for no pie in all the 5 northern regions. Eto 100 over 100. Yebetre 100 over 100 for Baumia. Yanka say, Sao bogus threat na wa isu ntino. Say omunyina nipa 500 to abama Baumia. Ne yaka say, Canada Japan issue threat to be a nyansa ni munti ya man 10 votes. Nobody will do that. Tieniye, listen and listen carefully. Na usu ye bema tie, bema uye ne say, wodi ama swali picture etu TV so. Sa omomono na ho asemba ubetua anche na ofiri mu ana uguso nam ho free enti ufi so ye bema wo Canada Japan wo ye ne say wodi ameswale picture eto TV so aka so omomono babi ombehia ne bia omomono a video no wo ho wow ne 2 TV ana ade ne picture to so se babi ombehia ne bia omomono na ho asemba video no wo ho voice no wo ho wo Ghana police service what is here ube ma wo ya no no se wo ka se ye mo no na ho asemba obetua
na nche ebinum koku no na ogusu nam ho enu nti ufi so ye bema. But let me tell you, says I threat na what issue say. Se unya zera ni ebesi wa sato enye papa no. I am telling you, sa uso ye bema pa. Maminu yensia. Uso ye bema wonu utimi kasa and I say, hey, Sylvester no na omo yen kran small boy na parliament wo sia wo mo a wo dia hunahuna sia Sylvester no mo pia no na me wo sia me a sa so nim karate twa ana me de am American man wo ya me twa karate me hura bo ma won sia bu ajan sem bi wo ha wo sia me a me ye datea na wa ka trem so obetwa me karate na so obenya man agina so a no don't see me try south you be my don't see me just try na be hu wani so ade wo see me try say wo Canada Japan ba to twede Sylvester no na mo parliament and producer bo video na parliament na Kennedy MP bi achi no fa video no to so no mo hu nipa o person ye presidential candidate enipa person presidential candidate when I started religious war, I will chrome her. And I Christopher Antwaba 2025 June, and I could not sorry them, Sir Christopher and Pebble. But I'm ready. Yeah, presidential candidate. Hey. Presidential candidate. Hey. Because no lose waba. Hey. Anya ngwase. Presidential candidate wo lose waba resuba no koda na do parliament. Na me no di we sia me a. Me na di we sia me a kabana no ka de ni nyina dwiragu. Me no di we sia me a say my ye campaign tia nti obesia in parliament chese ni buafu no di we sia me kabana ka we nyina adwiragu kama dwiri ni nyina agu kama bo no benkum ni mfama na hu say here we na wo Sylvester mo tara mo se mo ye mema ni nam kroma o sia wa sia no bie ni bema o ya ni say because o say ameswale ye yo show ni picture. Sa obi amono na asemba obetua na asemaba oso amono na asemba na asemaba nti ye na ta no nti office ye bema me say constituency obenya 0 ye betre 0 nti sao empty threat no fa kwahye ayi wo yiri Christine passe fa kwahye ne bathroom sao empty threat say unya 0 a wo de besi na sato ha no ne besi no you are joking, you are opese funu wa ba funu so da wo de ntokwa dai na oso na de da ultimi da pa no da wo beso de na wo ko me de me ntokwa ne de maye no makofuo nti abrego na mate na metwi nti wo se wo de ntokwa de os da obetima da pa ye ntokwa and you obesia me pa obesia me obetem nka eti jade o keka me say ayi when I started religious ayi 2025 producer bo video na ko gina sorry dam incite and some editia ba omia now we are wako gina ho akasa ye interview bo video na ansa na wako born voice no asori dan ya muwamu wo mu kasai e kauchi asori dan ya muwamu wo mu kura wo ma batuo no e kire so wo mu kasai e bi so wo mu kai no mo antie anose sa mo antie mo baji mu jejereje asori dan ya muwamu wo mu kasai e kauchi asori dan ya muwamu wo mu kura wo ma batuo no e kire so wo mu kasai e bi so wo mu kai no mo antie anose mo antia mo baji mu jejereje producer boni 0 threat na or threat a man for fato so I'm assuring you this time if you get 0 from any constituency we will not accept the results. I'm telling you I am for peace, madam, advising them
that if they give 0, but you let them try and see. We are all men in this party. What you do in the north, I'll do it in the south. I want to state it emphatically one place. I'm assuring you this time, if you get 0 from any constituency, we will not accept the results. I'm telling you, I am for peace, and I'm advising them that if they give 0, but you let them try and see. Can you say Kwadobonsu on 2 elections? Your name Mahama Kwai, all the northern constituencies on your 0. But oh, Nyansa, not only say delegates, and a piabetua by Tiana. One can say Mahama free north until north of 4 ahead that and a yes, I demand on him say. And Crofona pe Mahama no motomano. And so now say Kennedy person say MPP or say no for hono on your 0 be rejected. No so be make sure say ba omi abenya 0 was out. E wudi agro. And no abaya omoto Africa no candidate general election. Ebinum record 0. Kennedy Japan general election 2024. Ba omi anya 0, Mahama so nya 0 e wo boku zone. 2024 elections Mamprisi polling station omo 0 ema Mahama. Ana Kosasi polling station omo 0 edema ayi Baumia. General election kura 0 PM. General election 0 PM. Na ye kwa internal election now konye 0. Wosi because of say Baumia free north for ho ntino. Omo wiam na this time no wunya 0 won't who are you? Who are you, Canada, Japan? You are nobody. And nipa ultimate threatening ye ameswali ni na busunyafo. Na sa wo threat no. Ba omi anu mama kwan na be face mi. Na wo bati wo jagireje. Wo bati se sa unya be ma hu. Hey. Wo sara no padia. Wo sara no pa na se bi America na akwa niama o mo kwaye ma aka kakra. Ni aka no kono mo nyimfirim. Enipa na ohwe wo no sa kakakra kono nyimfiri na oye wadin sa wo kwa na ebe ma dia wudi agro you are joking. You try na obehu say yes and now free say eniema boni a waye a NDC abantino wakwaje contract say wo ba be say MPP nti eniema boni e se ko mo che wo no wo de ba be tata MPP asay MPP na NDC de obone atewa ye be man afono eniema boni a waye a se ka NDC fo tewo no ana waka tro mo say wo munya wo natena MPP mu say MPP dia ye be man ye be man afono Canada Japan me ka tro wo say wo munya 0 wo ba reject results no one make it sure say sa to vote nyina wo be say no na wo mema me ka tro say eniema boni a wa yes say NDC for tew a wo no makoye one say omunya wo na wo be say MPP no me ma wa tiase say e be fono enti fa be wo so na onya 0 wo babia no wa ka say babia a high so obi awe no wo ba ma na ye 0 e ye joke na niema waye ne niema boni a waye a wo se Katie Hammond ho wo ba man krofo akoye ntuturu asem e wo mensem meeting a waye se bantoma ene nipa kura bewu bantoma meeting a waye bantoma on the 31st e wo mensem Canada Japan meeting bi a waye e wo bantoma e fa senso boache ho any delegates ne say ni ebesi o bantoma D-Day no e wo mensam na obesi amema e wo bantoma ho nti unkrafo no se NDC na ebo amado o mafiri wata ayi Cote d'Ivoire ababo kina aba me se obesi amema e wo bantoma ho meeting a waye say Katie Hammond ho ube create problem no what Katie Hammond ashem ube ma ye basa na dia se Katie Hammond mo wiatifo ati Katie Hammond no meeting no wo mensam because nyanti a wo Canada Japan wo pese ye Katie Hammond say Katie Hammond kita wo secret bi a wo no yiri Christy kura akopa na chew na nchen say e man mfa ma bontene ba me secret ni wo me ho
oh na sa oyire Christy so di kodi nkomo baabi mo ko pa achew no enipa Christy friend say enne mo ko pa KT Hammond achew no nipa no so the information na brem wa ha enipa oyire Christy born amane say wone no e ko KT Hammond fie no enipa no so the asem na ba headquarters ya me headquarters ya no mo di abrem enti to bo ase enti niama opesa oye na the end of the day KT Hammond ho tere no information ekita KT Hammond a wono yiri Christy e kopa na che no wo yiri adamfo no ne di nkomo so mo ko KT Hammond me obebo mama ne nti don't worry me headquarters ya niama e ba ha no me enya information bia wo verify na wo ka no dabi nti adanse asokwa wo so be ma basabasa si ho constituencies some regions western region constituencies a wa select say be ma basabasa ya si ho ye wo yensam Asante region constituencies ya wa select say be ma basabasa ya si wo yensam Bono region babi a wa nti asem na waka no eye meet a wo wa ye no wodamu say Sato hano mo be heda man tokwasi no wa heda ka say north wo minya zero hey entokwa so be funo because wo fi say obenya NDC support wa ye be man tokwa funo NDC so no so mo na say o mo boso mba hwehwe ameswali wo no no mo na say ye wo mo manifesto mo na say o mo bo nti ye na ye hwe o mo manifesto no kwa no be fa so hwehwem o mo hwehwem e be boa Ghana fo nyina o mo hwehwem fikọ ya kana sawiye nu producer bo ayi woman ba ko sika ntimi nto no ni video no ma yenko na yenko adubu ahen na Adam Matters ne so ne yempon sika ntimi nto me kuta adwene mi kuta mamle kase anti wo bi sika na be to me sami wo fia masini dada enye obi sika na kakla na ode ba no ye de me se so strong papa we ya wonu ana ekọ ninyuma pa ede ne bekọ ninyuma pa ede ne bekọ bisi kanti mi ntome mi kuta adwene mi kuta mamle kase anti wo bisi kaka na betome sami wo fia masini dada enye obi sika na kakla na ode ba no ye de me se so strong papa we ya wonu ana ekọ ninyuma pa ede ne bekọ ninyuma pa ede ne bekọ bisi kanti mi ntome mi kuta adwene mi kuta mamle kase. All right, other matters are rising. So kofa madikanaka say 1992 constitution no e kan pefe say ye do kogina afiase a ana asɛmdi bia ne ɔman ne mra kan fair trial no constitution aka say ye ni wasɛm emfa judgment meto wanima ade bia esese court no hwɛ na wo accused person no won saka e wo kwadu a ye de abɔ no esese court no hwɛ na won saka Supreme Court akasa asɛm no say nipa na mode na ba sɛ oye accused person no mode ne kɔ ba bia ebeduru ba bi ne yire ne ne ma enhu no abusua enhu no enti asɛm na modie no sɛ court ni nwie ya onifo na nam sɛ onifo kɔpense court bedi asɛm na bua na fonti bibi bia fa sa asɛm na ho bia no a mode bɔ no kwadu no sɛ be ya fair trial ebe ya adwumanti no ɛsɛ nipa no sɛ ye document o sɛ ye video o sɛ ye audio o sɛ ye hwan o ɛsɛ mutimi ma nipa no nsa ye den ɛka ɛno na yanko German South ho abi mra ne ye matoa so Techi Eric every German South 2023 presidential primaries no na owo na oni Dr. Mahmoud Bawumia no wo candidate na American asem CCA producer ma yehu Techi Eric na ye ko Techi Eric ya mo akwaba TV yo chairman pastor me Joshua na e hobo ko de o nyame adom
Jama Sat Boko. Chiariki, Oko German Satwa, or your popular pa, or my friend abroad. Or your very popular pa, no, nona. Canada Japan campaign team 2023, no Odima Kotanapa. Oka abroad the area where Obian himself 2023 campaign team no Odima Kotanapa. The Chiarek memo aqua babium. Yo, Chama, Pata Mejoso. Yankwatia. Nano Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia be PM German South. Ahinkro drobo. Yankwatia. Akane ebeye mfie mienu nie 2023 no na wo candidate foforo ho. Ba se de ye be PM ho ne nsema epiepie ba ne se ne campaign be kwa udim. Hasu abeye wo ka ho bie wo Dr. Mahmoud Bawumia campaign team no. Sanete no crisis se de wa crosso aba Dr. Mahmoud Bawumia ho. Oh, Chama Dasi. Me chawa chifu nya na chefo. No kwa Chama. No kwa sisi ye mikase ye. Maba Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, former vice president. No camp. Kidi pa nya kankitwa. Se say no, dia na wa hu ase say 2023 now a different person who one now de betudwa 2023 now wo hwan camp. Oh, 2023 nyame ene no kwa ni nyame wo yewa Canada Japan e camp anana conditions a omo Jama Sat na ne ka ho bi oba ye ni ha ya ni bi se wu Jama Sat ije meja so na one of the committee na mi ndi tina na ewo Canada Japan e ko have to have every man Canada Japan o Jama Sat na ewo the meja mi manu no area ene pata bebre obi ani oka abode dia se ne ewo kan Jama Sat ye kan fi ya college ya mo ye juma je de bo MPP ana so me kan ho se ne ewo kan no kre na mo ho ni Kasa so say o ye consist a polling station executive odin wa abon mu a oto aba Pacho me to aba constituency police station executive who ban the man electoral area primary DSS no wo am each organizer am to aba be 12 years any and am di police station akia am ka area aba e be to na de Kenya me adoma me san be to bi waba wa free ho aba Dr. Mahmoud Bawumia edientia Agency am no so no kwase ne say na say Dr. Mahmoud Bawumia 2023 no na be Jama Sat no na ye mpeno pa but ni pa binom de asendi tu binom so e ma sabi ye mu binom nya bufu ke sa ne dia ye nto aba because omo ba bonten na ye chama na o ha no pa de breka say sabi wa ko di sky mu ji ono chi no fe nyame ya do na ye to aba Jama Sat na Dr. Mahmoud Bawumia enwe ne a 2023 no a ono so be man ka mo pa private car ayefe di o mukasa no e ma ya police station for be be ka se na pete aduma ne nya ne ye no o je aduma na se be si college ye na na se bi apaba ko ye poto na chama ana se mpudu ni the chibi wi a se bi ni study ene ye ntne study ene ina be campaign ye sia Dr. Mahmoud Bawumia Edi ana ye campaign e kon close half to half ana Jama Sat wa ye wa police station ba bia edi ba sa no Jama fo no nya bufu na mo to aba no edi Mahmoud Bawumia antima anwene Jama Sat wa e na no ba ye no no kore ada di because nkema na omoka no ta na no nya no na ye entro ye ba sa no ye hu se ansem na so ka ho bia na mbo se na kan campaign team no ho campaign team de na me ka ho because Jama he obi a we candidate bia ana ke nipa bia se drobe di bia wo MPP wo Jama Sat no make maka ke mu 100% no bia person me chapla ma blood ni di campaign because me me se di campaign ye pa ye ba se police ye ko na ko campaign dia me ka ho bi ke obi anya me a ko ba Jama Sat wa le se ya se bi o ya di ke se pa na ye
na ditu ya to aba na yo kene didum ewo jama sa te wo woni ti abe ni ma no resa area eti obi anya obi ase bi o kasa na o ti tanaje na o che no ti confusion nipa ma nipa se tanaje ha la kase jama sa te ye ken papa kwa me abode ni kan wo eti ni ye ma hu no se bi nyama amukan no a eti ya be tunja ama ye hu se ye amukan no enye no kore no ana kicho ensima se bi ma se tanaje se nei a me kase bi me abode me ko to aba la kwa ko to eliama Alhaji Dr. Mahmood Bawumia makana a ye campaign tabri kwai eliama Alhaji Dr. Mahmood Bawumia because of ntrono a sadio nipa no be nhire na omuda da ye se nyema we shi obi akodisika na sa ase no so enye nokore no chairman e de se nu se sadio ni na ye party woma na mom so ni gonto gonu nyema bi any propaganda bi e de beta ke to bi so na pra na ke na enye nokore no e bi se mu ne me ani ye ti pa bebre a mo jama ta to na no ba Dr. Baye pa bebre aso mo din se ti sa wa no ya ke so mbo to aba e ye Dr. Mahmood Bawumia ti ni me wo di na wo se mi se me de maba na mi ni se afu we no aba ye ko to family a ye presidential prime no Dr. Alhaji Mahmood Bawumia beji guni wo jama ta to le ka se Ghana fo ene delegate amu sie ni ka se se jama sha ni pa bebre akisa wo no magen a le ka se de majority no ana yi Kennedy Japan ti a e bi ni ko le ke no ne abode me ni si bi ake ti si die ni na ya kuji Dr. Mahmood Bawumia ti a yeso ye ko e campaign e dia bon se o bi ma ni jama ta to na dia me ni si dia no wasem nyina ne se tam na be ba be hu mo mo ti dini wo jama sa da brother ye popular na o mu si amo ne nyina no nsam o mo de to mo anim ne se empanyimfo na o mo wo Bawumia afa no wo makwa gisika ebinum age ka eno ntia ma mo de abufuo ekotie de Kennedy nkrofo ne propaganda Kennedy de baaye no ena mo de hu abufuo se so makwa ge ka ne sika de a ena mo de abufuo kwa akoto atia no nya sa na tie Pacho sama sa pepe elekie me de me tisi ni tabiyo ne wo asema me ken ta kuma ena me ene ni voice bi aye ni na ma ye kwa campaign omu enya sa akuma no se sa na sie dia o mbeto aba no de tia Mahmood Bawumia ade ke ka no ye sa kwa campaign e de tia na de se la shi she ma nya no kwa sama se ye ni de Mahmood Bawumia e yo bi asabi Ghana fo nyina nyi no na papa no so se bi wakwa bato ba ko se bi ani nkuni ye party record e wo e kire se bi ye di candidate bi to na se bi wajima ni nkuni ma se ye san se to so se so ye she mu a ba ani di e di new candidate be ba idi Mahmood Bawumia yo bi se bi o kana akora se bi ya wo no mo kwa no ana se chief won na de kire papa no ni pa se no MPP at on gada e ka club and I say, you're trying to come. No, I'm just saying this year. Said you, and if you go and watch him, you and the cat and second of what? Because the summer said you need to go. I comfort Mahmood Bawumia. This year, I'm saying, or money evidence be out that can be a bill, a bit rioting. Every other kind of say, Mahmood Bawumia to say, I don't know what I'm that. The summer, I'm okay, so no, I get that because I need to buy a marketing. Yama, I won't come from people who know. Ye nyema asedio nya amagana kwa mkencho ena omukaye edi bana motaso amagana kwa mu afidence ono kesherie unkanto bia ene so so enyi no seye ne ko bi ma ebo bua keke di ma so Ghana po ene MPP delegate a omukoto abari kenze omunche za nyema we se yiye pa no munwa so no omukoto abama Dr. Alhaji Mahmood Bawumia no na shabi yenu ko 2020 ya MPP embre kwa ai beti ya kitumi no e de kendi fonzam saman tweye emwa kwaba abrodede opie jaman satwa unya kase abrodede a menyini se MPP ni bi wo jaman satwa onti dini abrode da na asema o kan so ye trodo se no ka
na oni Dr. Mahmood Bawumia na mo wakro so aba ye mo akwaba e de ba ohia TV so ye da wase se wahu se MPP de ye de nipa no kwa ba ko onwene na mom ni mpre no so de obetima wene e de ama andisi mu so ebi asisada ye mo akwaba e da wase se ohia TV the evidence so ye fra oje ye so yo me da se sama me da se evidence no ati ga na no ja mata Dr. Mahmood Bawumia ba ye no evidence no ati ga because over type wa Dr. Ba ja mata the MPP for office. Oh, Jama, or that boy. If your class is a shot here, and young man, you're with my boy, 1,000 baht of snakes. Now, you're shot here, but you're shot here. That's a baganda, Jama, the time I didn't pay for it, can or you know, probably out to a panel. Etika, say, can or nothing, you are able to Jama Satuano. Channel, not on my road, this channel. Oh, this channel, the bois, Jama was a young Franco boy office. Yes, not exactly, this is yet, exactly, the young channel. Like I said, and channel, I'm not said you or moving by going to a linear before. You not to get evidence now, who can watch them. Now, the two Jama young crack, said you, young you are, said the word is cut away a person. Yes, so tell you for 12 years of Mahmood. If you really evidence track, just Jama for the young say. Evidence now come out and I bet you got a young say. Thank you, Jenny Yano. Now you go for your party for being and I think I and ma, you better be here before. You can make cash again for the shop was it. You will give you now, which you say, Jama for the first time. Look at Alhaji Mahmood Bawumia, a Benrian, no Benrian, so I'm a dear say. China so on one will be chicken, a real boy. You want to be here, what to Abano? Chef, young say, 50 years a day. With my boy and Doctor Alhaji Mahmood Bawumia. Yo, yada wase bebre. Emre pamuno ye hiawa ye besamba wasoe. Ye chia German sat fo nyina. Na ye toaso ne ye wo kwabna adubu ahin case.